mi i kroz rad Saveza u stvari menjamo polako svest prema toj populaciji, shvatanje, odnos prema tim ljudima. Svak dobrodošao od osoba s invaliditetom u naš savez i s druge strane sve su aktivnosti naše besplatne za naše članove. Početkom 2000-ih sam bio proglašavan za najboljeg sportistu grada Beograda osoba s invaliditetom, a to posle bio 4 puta. Dolaskom ljudi koji su stavili sve ovo na noge, mi sada imamo izuzetnu saradnju.